و اگر دشمنان به صلح و مسالمت تمایل داشتند تو نیز مایل به صلح باش و کار خود به خدا واگذار کن که خدا شنوا و داناست. Afganistan birliğe qarışır ve bunun üçün Afganistanın her bir vilayetinde sulh ya birlik üçün yığınaklar geçirilmekte ve bu gün hem Impact Ofisi tarafından Balx vilayetinde okulçular arasında birlik doğrultusunda yığınak geçirildi. Bu yığınak hakkında Impact kuramasının vilayetler boyunca başlığı Nurullah Azizyar cenapları şöyle açıklama veriyor. Bu yığınağımız Guftuman Sulh adında ya sulh gepleşige Mazar Şerif şehrindeki pantonun mahsulleri bilen bergüzar oldu ki hem Mazar Şerif'te pantonundaki olanları qeyizler davet olup böyle olan didgası, nazarları, olan peşnihatları sulh için alındı. Ve bu peşnihatları, nazarlar Musaliye Milli, Şuraya Ali Musaliye Milli'ye gitmeli ve cavanların didgarlarını orada bizle derc etmeli. Ve onun için bu bernamemiz 7 zonda Ningarhar, Kabul, Panjshir, Mazar Şerif, Taxar, Herat, Kandahar vilayetlerinde bergüzar olmalı. Bu yerda bizler bunların hemen nazarlarını alıyoruz. Etçek işimiz nazar almak. Ve bunların angizesini götürmek istiyoruz ki sulh vadada öz nazarlarını versinler. Sulh her kimin bir istegi ve Xudanın veren bir hakkı. Bunu hemen istiyor. 7 yaşadan 70 yaşa Afganistan'da istiyor ki sulh gelse. Ve bizlerin bu edip işimiz şu şarayette de dünya sulhun gelmek için ve tezlik gelmek için şey işler ediyoruz. Ahmet Şuayb Bayat yığınak katnaşıcısı Afganistan'ın birlik ya sulh ortaya gelmek doğrusunda şöyle nazar veriyor. ما اینجا امروز جمع شدیم به خاطر نظرسنجی، جمع‌آوری نظرات جوانان و چی در فعلا در شرایط ضیقی که ما فعلا قرار داریم و جوانان انگیزه‌شان از این جنگ چی است و چه پیامدهایی را داره این جنگ و ما قسمی که معلوم است در ولسوالی‌ها بیشتر از ولسوالی‌ها سقوط کردن و ما از قشر جوان جامعه خیلی اضطراب و استرس دارن و ما هم امروز جمع شدیم به عنوان یک شهروند، به عنوان یک جوان به خاطر نظرسنجی درباره صلحی که قرار است بیاید. حالا معلوم نیست که میآید یا نه. دنیا کلا روی یک احتمالات استوار است شاید، ولی ما کوشش بیشتر ما روی همین است که ما تا جایی که میتونیم هماهنگی بکنیم، تا جایی که میتونیم کنار بیاییم و این شاید بیاید. ما تا حد توانی که ما بتونیم کوشش خود میکنیم. Balx vilayetinin okulçularının aydışına göre birliğin ortaya gelecekliğine inanıyor ama Taliban güçleri anlaşmanı imza etse ve ayal kızların içtimada bulmağı ve yigitlere hak verilmege ve ayratın hem Afganistan asasi kanuna saklanmağını isteyerler. باور به صلح داریم در صورتی که طالبا بتانن امو موافقت توافقنامه را امضا کنند که در او حضور زنان در اجتماع در نظر گرفته شود و همچنان حقوق جوانان و دیگه قانون اساسی حفظ شود و جوانان و زنان که بیشترین قشر جامعه را تشکیل میده اینا به حاشیه کشانده نشود. باید پروسه صلح جوانان نقش فعال باشه. نه چون جوانان در ستون فقرات یا و ستون فقرات باشه یعنی نقش کامل رفته. یعنی 75% افغانستانın nüfuzunu جوانان تشکیل میده. خاص سهمگیری فعالیتlerde و ارگانهای دولتی ده و پروسه صلح باید جوانان سهم فعال باشه و اولار اتمن از نمایندگی اشتراک است و وارد تبادل نظریات حکومت bolsa که جوانlar هم نظریاتlarına şerik استler. Teşekkür ederim. شما باور به است که در افغانستان صلح همه افغان ها اگر باور ندارن چی میگن امید و آرزوش دارن که باید در افغانستان صلح بیاید. طبعا اگر وقت خود دولت مردان ما خواسته باشن و همچنان گروه مخالف با حکومت توافق کنه صلح میآید. باید بالای مفکوره و آگاهی دهی جوانان کار شود تا چون اکثرا جوانای ما آگاهی ندارند در گروه های مخالف میپیوندند به عنوان ما جهاد میکنیم. خب جهاد در مقابل
کفار میشه، چون ما مسلمان هستیم، در مقابل مسلمان جهاد نمیشه غیر از اینکه امر بالمعروف نهی از منکر بکنیم. درست است؟ تو نمیشه که یک مسلمان یک اندکترین یک گناه صغیر انجام بده ما او را کد مرمی بزنیم یا کد از بین ببریم. این خوب امکان نداره، این جواز نداره، چون اسلام هم ایره نفرموده. میتونیم با زبان خود اصلاح بسازیم دیگه. ان شاء الله صلح بخیر. امیدوار hastım. Balx vilayetinin yaş yigitleri ve okuçuları ülke birlik gelmek doğrusunda inanýarlar, amma geçen günlerde onlarca uluslararlıklar Taliban güýçlerinin eline geçti. Bu böyle bir hal ki Taliban güýçleri birlik etmek doğrusunda kararsızlık bildirýärler.